Sada ću vam predstaviti jedan solarni sistem od 160 W, pa da vas upoznam sa karakteristikama i sa ostalim uređajima koje imamo. Ušli smo u kuću, pa da počnemo. Ovaj jedan solarni sistem od 160 W za 4 do 5 sati može da nam prikupi 600 W. Tako da, preko ovog ovde kontrolera pune se akumulatori. Preko ovog prekidača palimo i gasimo solarni panel zbog oluja, bljeska, munje, da ne bi pokvario solarni fotonaponske ćelije. Trenutno nam su nam napunjene baterije, pokazuje 14 V. Ovde imaju dva USB-a. Na ovom ovde prekidaču se pale i gase potrošači kao što su svetlo, internet, laptop, kamera i tako dalje. Što se tiče akumulatora, to su dva akumulatora od automobila po 55 Ah, ukupno je 110 Ah. Imamo jedan mali inverter koji ima 4 USB-a, auto punjač sa 2 USB-a i ukupne snage 250 W. Preko njega imamo 220 takođe priključka 2 i priključimo LED sijalicu na 220 i ovde je prekidač, samo sekund. Radi nam radio, lampe punimo, telefone i tako dalje. Preko ovog ovde invertera, kad ga priključimo, radi frižider po 2-3 sata, 2 puta u toku dana. Idemo u ostale sobe da vam pokažem kako smo odradili instalaciju. Samo da uključim. Evo ga. Automatski se upale LED trake po celoj kući i ona nam pokazuje indikaciju da su potrošači uključeni i da vodimo računa koliko imamo napona u samim akumulatorima preko onog kontrolora kog ste vidjeli. Ovde je jedna LED traka, 4,8 W troši, oko 0,5 A. Takođe ovde je jedna LED traka od 2 metra. Ovde imamo jednu silicu na 5 V. Ovde još jednu silicu od 5 V. Idemo dalje. Ovde je 1 metar LED trake, takođe. Jedan prekidač pali se. Imamo internet router koji radi na ovom svemu i laptop koji ću vam sad pokazati kako radi. Evo. Znači, ceo ovaj sistem radi na 12 V sa 2 akumulatora, znači 110 Ah ukupno ima. Jedan kontrolor od 20 A sa displejom. Ovde smo priključili step up sa 12, podiže na 19.5, koliko treba laptop da radi. Sad ću ga ugasiti, pošto nam ne treba. Router radi na 12 V. Ovdje imamo auto pretvarač step down koji smanjuje voltažu sa 12 na 5, tako da imamo
izlaz na 5V ovdje. Također također u ovoj drugoj sobi isto imamo izlaz od 5V, možete puniti telefone. Nadam se da sam sve rekao i da ćete me kontaktirati za saradnju. Hvala.